Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novo druženje u okviru emisije Ljetni razgovori. 7. emisija je po redu, a naš današnji domaćin je restoran Al Parco, odakle ćemo realizovati i našu današnju emisiju. I danas smo za vas pripremili zanimljive priče i zanimljivi goste. Zato budite sa nama. Prva tema o kojoj danas pričamo je zapošljavanje. Često govorimo kako je za dalji razvoj i napredak društva neophodno više radnih mjesta. Upravo o tome ćemo razgovarati u narednim minutama ljetnih razgovora, a naš gost je Vedran Jovančić, šef biroa za zapošljavanje u opštini Istočno Novo Sarajevo. Vedrane, dobar dan i dobrodošli u ljetne razgovore. Dobar dan i vam. Vedrane, evo kada govorimo o opštini Istočno Novo Sarajevo, prvo pitanje je koja je to kategorije stanovništva koji su prijavljeni na birou, odnosno da li je riječ o kategoriji mlađih osoba ili koji su tak završili školovanje ili je pak riječ o različitoj starosnoj kategoriji? Pa što se tiče stanovništva koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica na birou Istočno Novo Sarajevo, možemo reći da je riječ o raznovrsnoj starosnoj strukturi. Tu imamo lica i od 18 do 65 godina koji se nalaze znači, na evidenciji nezaposlenih lica. Kojih stručnih zanimanja je najviše na birou, a kojih ipak najmanje? Što se tiče stručne spreme, najveći broj lica koji se nalaze na evidenciji su lica sa srednjom stručnom spremom. Što se tiče trećeg stepena, to su zanimanja prodavača. Što se tiče četvrtog stepena, to su uglavnom ekonomski tehničari, maturanti gimnazije. Što se tiče visoke stručne spreme, na evidenciji nezaposlenih lica najviše je diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika i inženjera poljoprivrede. Ta neka, da kažem, deficitarna zanimanja, to su uglavnom profesori matematike i fizike, kao i inženjeri arhitekture. Evo, na nivou Zavoda za zapošljavanje sprovode se i godišnji akcioni planovi usmjereni prema zapošljavanju određenog broja nezaposlenih. Kakvi su dosadašnji rezultati? Na osnovu akcionog plana ja moram da istaknem da što se tiče prošle godine Zavod za zapošljavanje je plasirao projekte zapošljavanja i samozapošljavanja i moram reći da su ti projekti stvarno da kažem doživjeli jedan veliki uspjeh jer samo u protekloj godini na području biroa Istočno Novo Sarajevo kroz projekte zaposleno je 98 lica. Da li je trenutno aktuelan neki plan za zapošljavanje? Da, u skladu znači sa akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu Zavod za zapošljavanje je raspisao još u martu mjesecu raspisao je javni poziv koji je sačinjavao 6 projekata. Ti projekti su se uglavnom odnosili na zapošljavanje djece poginulih boraca, demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, mladih bez radnog iskustva kao i lica preko 50 godina. To su stvari neke ugrožene kategorije, odnosno teže zapošljive kategorije. Kada govorimo o radu na crno, da nam kažete neke informacije i koliko su česti primjeri takvog rada kod vas? Pa sigurno da ima i takvih primjera u Istočnom Novom Sarajevu, ali s obzirom da je to u nadležnosti inspekcije rada, mi ne raspolažemo nekim adekvatnim informacijama što se tiče. Kako bi se poboljšala zaposlenost, neophodno je da poslodavci imaju i svoj interes. Da li još uvijek postoje subvencije za pripravnike ili neki drugi podsticaji za zapošljavanje? Da. Kao što sam već naveo, znači ovim programom koji je bio raspisan do 19. aprila, sami podsticaji za samozapošljavanje i zapošljavanje, da kažem zapošljavanje kod poslodavca, interes imaju kako nezaposlena lica, tako i poslodavci. U narednom periodu je planirano i raspisivanje javnog poziva, znači odnosno projekta regresnog povrata doprinosa za nova zapošljavanja u privredi, tako da je to, mislim, taj projekat je sigurno od velikog interesa za sve poslodavce. Hvala vam na ovom razgovoru i svim informacijama koje ste podijelili sa nama. Hvala i vam. Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojković je raspisalo je poziv za ovogodišnji sabor srpskog stvaralaštva. Tim povodom sa nama je predsjednik organizacionog odbora, gospodin Ranko Skakavac. Dobar dan i dobrodošli u ljetne razgovore. Dobar dan i bolje vas našao.
Gospodine Skakavac, malo po malo i došli smo do 11. sabora. Dakle, prošle godine je bio 10. jubilarni sabor koji je kao i obično okupio mnogo učesnika. Imate li dovoljno podrške u široj zajednici za organizaciju ovog sabora? Pa dobro, da se prvo zahvalim emisiji Ljetni razgovori, što ste nam omogućili naših prostora da upoznam javnost šta to organizacioni odbor SKUD-a, odnosno 11. sabora priprema ove godine. Kao i svake godine, SKUD Vojković je formirao organizacioni odbor za pripremu i održavanje 11. sabora, gdje smo uveliko počeli sa određenim pripremama, definisali program, pozvali određena društva, još ima nekih malih priprema, ali privodimo kraju. Kao i svake godine, prošle godine nam je bio 10. mali jubilej, pa smo rekli, ajde ove godine ćemo malo da smanjimo, međutim, kad dođe do pravljenja programa, onda kažemo, ajde zadržimo ovaj nivo i tako dalje, da ove godine sabor će trajati od 2.9. do 10.9. U program imamo raznovrsan gdje se sastoji od, tako da 2.9. već počinje program, znači gdje nam goste dolazi jedno prijateljsko društvo iz Moskve, ono se zove Derbenevka ansambl, gdje su naši članovi SKUD-a bili zimus u gostima u Moskvi, tako da se izrazila želja prijateljstva i da ove godine dolaze na sabor kod nas. Evo, uputili ste poziv za nekoliko kategorija i svi oni koji su zainteresovani mogu učestvovati. Slušajte, naš sabor i naš takmičarski dio malo se razlikuje od drugih sabora gdje ljudi organizuju i tako dalje. Mi našem saboru damo temu zadatka i vjerujte da toj temi ne mogu svaka društva zadovoljiti. Ove godine dali smo retrospektivu dosadašnjih sabora, znači svih 10 sabora koji su pa su bile teme zadatka da se pjevaju pjesme, literarni rad i scenski prikazi, rade čobanske, vojničke, ljubavne i tako dalje. I sad smo dali mogućnost da svako društvo može izabrati od tih tema koje smo imali u prethodnih sabora. Znači, svako društvo koje želi da kandiduje za sveukupnog pobjednika 11. sabora mora zadovoljiti 3 segmenta takmičenja, a to su da svako društvo mora napisati literarni rad na određenu temu, da svako društvo mora napraviti DVD scenskog prikaza koji želi da konkuriše za sveukupnog pobjednika i treći segment je takmičenja, je to izvorno pjevanje gdje svako društvo mora biti registrovano, gdje mora biti u narodnoj nošnji, originalu, gdje moraju poštovati određene propozicije organizatora takmičenja i tako dalje i tako dalje. Do sad moram biti zadovoljan da se prijavilo oko 74 društva, što mi daje ovako neki signal da bi ove godine moglo biti jedan veliki broj društava, možda i preko 100 društava koje će učestvovati u takmičarskom dijelu. Normalno, taj takmičarski dio se održaje 10.9. U subotu imamo smotru folklora gdje pozivamo dječje smotru folklora, gdje ćemo pozvati sva folklorna društva sa prostora Sarajevsko-romanijske regije i Hercegovačke, gdje će u subotu također i oni uzeti učešće u ovom 11. saboru. Jednu novinu koju smo uveli u ovom 11. saboru, da imamo naučno predavanje na temu porijeklo Srba. Evo, kakav je plan događaja na saboru i za kada su zakazani nastupi i koncerti? Pa vidite, takmičarski dio je znači 10. Sva društva koja žele da učestvuju, ona bi trebala doći do 11 sati na sportski centar Famosa u Vojkovićima, tu da izvrše prijavu, tu kad se izvrši prijava ide postrojavanje, smotra, ide defile do crkve, u 12 je polaganje cvijeća pred spomen kapelu i u 12 ide takmičarski dio. Planiramo da negdje do 5 sati završimo, da proglasimo te pobjednike, dodijelimo diplome i nagrade i onda ide narodno veselje gdje će narod uveseljavati naš goci bend. Odakle su to najčešće bili učesnici koji su do sada učestvovali na ovom događaju? Pa vidi, mi ovaj sabor ne zovemo međunarodni sabor, mada je on međunarodnog karaktera. Znači, dolaze nam društva, masu je njih iz Srbije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, iz bivše Krajine. Znači, nema etničkog srpskog prostora da nema društva koje ne dolazi kod nas u sabor. Pored toga što ste se pokazali kao dobar domaćin i vaše društvo često gostuje. Nedavno ste se vratili iz Aranđelovca, je li tako? Da.
Da, 16., 17., 18. Evo je prilika da prenesete utiske. Pa dobro, 16., 17. i 18. ovog mjeseca bili smo gosti jednom društvu u Aranđelovcu koje se zove Sretenjska svitanja. Na neki način sa njima smo se i pobratimili, tako da Aranđelovac je jedan od najljepših gradova u Srbiji, tako da smo oduševljeni i sa gostoprinstvom i sa programom, pa moram se pohvaliti da smo donijeli 2 diplome, 2 pehara i tako dalje. I na ovom saboru Aranđelovcu, eto, bira se i mis sabora i tako dalje, da je naša djevojka Mišović Marija izabrana za prvu pratilju misice sabora i to nam eto daje neku snagu. Jeste. Također će i oni doći kod nas ovdje na sabor i evo, imamo poziva gdje ćemo u narednom periodu ići, znači idemo za Ilinda na Borikama, idemo u Ivanjicu 17. avgusta, idemo 19. u Jabuku, idemo u Kraljevo 20. i tako dalje, da ne znam, hoćemo li sve moći stići da zadovoljno. Imate već zakazane nastupe. Evo, za sami kraj ovog razgovora, vi ste organizovali 2 značajna događaja, vrijedna pomena. Naime, riječ je o skupu porodice Skakavac i Tripković i događaj koji se održava 19. avgusta. Evo prilike da nam kažete nešto i o tome. Pa znate, pošto sam ja iz Jabuke i pošto je Jabuka Dejtonskim mirovnim sporazumom pripala federaciji, tamo niko ne živi, samo jedan čovjek, onda mi Skakavci i Tripković svake godine se okupljamo, pravimo naše to druženje. I evo, ako Bog da sad u subotu, znači 29. mi se tu sastajemo, dolazi rodbina, prijatelji i tako dalje, da će i to biti jedan nezaboravni događaj. A 19. avgusta pravimo jedan sabor, svi Jabučana, to je slava Preobraženja Gospodnje crkve u Jabuci koja služi. I za taj dan, znači, sastanu se svi Jabučani koji su u dijaspori, tu se dođemo, vidimo, napravimo malo i kulturnog programa, malo se zapjeva, malo se zaigra i napunimo baterije do idućeg 19. avgusta. Hvala vam na ovom razgovoru i želim da vam ovaj sabor protekne u najboljem redu. Hvala vama. Upske ljetne svečanosti ili Upske ljetne večeri su manifestacija koja se održava u opštini Ub, koja je pobratimljena sa istočnim Novim Sarajevom. Upske večeri su već afirmisana manifestacija koju posjeti nekoliko hiljada Ubljana svih uzrasta sa željom da uživo vide i čuju svoje omiljene glumce, pjevače i književnike. Ove godine na svečanostima u organizaciji Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo u Ubu su nastupili članovi Kuda Slavija, orkestra ovog društva i vokalni solista Anja Radonja. O iskustvu i utiscima sa ove manifestacije razgovaramo sa članovima Kuda Slavija, Miljanom Beribakom i Nikolinom Todorović. Dobar dan i dobrodošli u ljetne razgovore. Evo, tek ste došli sa ovog puta i evo dobre prilike da podijelite utiske sa nama. Kako vam je sve bilo i proteklo u Ubu? Pa moram da priznam da nam je zaista bilo predivno. Naši prijatelji su nas veoma lijepo ugostili, potrudili se da se osjećamo kao kod kuće. Nismo baš imali mnogo vremena za obilazak, ali smo se međusobno zaista lijepo družili, išli na bazen. Sve je stvarno proteklo zaista divno. Vratili smo se puni lijepih uspomena i utisaka i iskreno se nadamo da ćemo i u budućnosti imati priliku da budemo dio ove manifestacije. Kako ste se predstavili, odnosno koje ste koreografije izveli i kako je publika reagovala? Pa mi smo održali taj cjelovečernji koncert i predstavili se sa 5 koreografija. Publika je imala priliku da vidi igre iz Sarajevskog polja, Kreševa, također igre iz Šumadije i Vlaške igre. Ono što su po prvi put mogli da vide jeste Nijemo glamočko kolo i kako kažu zaista su bili oduševljeni. Mi smo također zadovoljni svojim nastupom, time kako smo odigrali, publika također.
Koliko su za sami ansambl značajna ova zajednička putovanja i nastup? Pa prije svega je dobar dan i želim da se zahvalim što ste nas doveli večeras ovdje, da podijelimo sa vama naša iskustva. Svakako da su ta putovanja značajna za nas i za naš ansambl, jer samim tim što odlazimo odavdje predstavljamo svoju opštinu, svoj grad, predstavljamo naše igre i ono što mi radimo, upoznajemo nove ljude, upoznajemo nove regije, njihove igre, nove tradicije, sve novo. Prenosimo mi njima našu tradiciju, kako se kod nas igralo prije, kako se živjelo, naše običaje, tako i oni nama. Imate li nekih zakazanih nastupa za naredni period? Pa imamo svakako, Klub Slavija ima zakazanih i turneja i nastupa u narednom periodu. Ono što je značajno i vrijedno spomena jeste da odlazimo na jednu malu turneju koja će trajati 5 dana u Herceg Novi, sredinom avgusta. Zatim imamo u oktobru odlazak u Prokuplje, opet u Srbiju. Ono što imamo nastupa nekih lokalnih ovdje kod nas u istočnom Sarajevu. I naredni period, odnosno od septembra, krećemo ponovo sa probama i imamo u planu svakako, što je vrlo značajno, postavljanje nove koreografije, da malo našem gradu osvježimo, jer nismo odavno postavili novu koreografiju i to je to. Hvala vam na gostovanju i za izdvojeno vrijeme. Zadovoljstvo je evo u ugodnom ambijentu kafe restorana Al Parko u emisiji Ljetni razgovori ugostiti duo Lagrimas, odnosno dvije drage dame koji su i takako poznate svima na ovim prostorima, a koje prate muzičke i kulturne manifestacije. Sa mnom u društvu profesor Danijela Gazdić i sopran Dejana Hršum. Dobar dan i dobrodošli u Ljetne razgovore. Dobar dan, bolje vas našli. Evo odmah na početku ovog razgovora da kažem da ste nedavno upravo u ovom parku u okviru Principovih dana nastupali i oduševili publiku. Kako je uopšte došlo do ideje za ovu vrstu nastupa? Evo da krenemo od Dejane. Može. Pa ovako, naša saradnja traje već neke 3 godine na inicijativu profesorce Danijele Gazdić koja mi je ponudila saradnju i meni je bilo čast i zadovoljstvo da zajedno krenemo u ovaj projekat. Tako da iza nas je mnogo nastupa, lijepih manifestacija na koje smo bili pozvani, već imamo snimljen CD kao što znate i to je to ukratko za početak. Evo profesorice, da i vi prenesete neke svoje utiske. Pa za mene je uvijek ljudski glas bio veoma inspirativan instrument kao najljepši muzički instrument i zbog toga ta želja jednostavno da se dočara ta vokalnost kroz harmoniku na kojoj ja predstavljam se. Bilo mi je interesantno da napravimo neki duet i ja sam Dejanu zapazila još kada je bila student na našoj akademiji i kao što ona rekla ponudila sam joj saradnju i pokazalo se da je ta saradnja izuzetno plodonosna i da smo osjetili jednu zajedničku energiju na sceni i da smo uspjeli publici jednostavno da približimo i dočaramo različite melodije, različite kompozicije i da nijedna publika nije ostala ravnodušna na naša izvođenja, tako da smo i sve to zabilježili na CD-u Lagrimas, koji smo prošle godine uradili u muzičkom ateljeu Bosne i Hercegovine kod našeg sugrađana Đorđa Jovančića. Također nam je bilo veliko zadovoljstvo da se predstavimo na Principovim danima. To je bilo prva sinteza u stvari kada su se predstavili ujedinila i muzička škola,
niža i srednja muzička škola i akademija, tako da su to bili pokazatelji različitih nivoa obrazovanja. Predstavili su i učenici niže škole, srednje škole i studenti i pokazali su različite nivoe u stvari muzičke interpretacije i muzičke zrelosti. Je li bilo teško izabrati repertoar i predstaviti se publici i što je to što najčešće izvodite i što se to našlo na CD-u? Pa na CD-u smo zabilježili 11 kompozicija različitih autora. Nastojali smo da to bude veoma interesantna literatura muzička, da bude prihvatljiva za uho različitih slušalaca i profesionalaca i amatera. Tako da su to kompozicije domaćih autora, zatim ruskih kompozitora, italijanskih kompozitora, španskih kompozitora, argentinskih, tako da jedan kolorit, veliki muzički kolorit i nadam se da svima koji su imali priliku da čuju taj naš CD da se dopao uslišiti. Poslušajmo i pogledajmo jedan mali dio zabilježen na jednom od vaših nastupa. Ponovo smo tu slikom u restoranu Al Parco i vidjeli smo mali, kratki nastup grupe Duo Lagrimas. Sa Muzičke akademije sve češće dolaze nam različiti ansambli koji izvode različitu muziku, a vrlo često su tu u pitanju studenti, zatim kombinovani članovi profesora i studenata, ali i ansambli pod umjetničkim vodstvom nekog od profesora. Možemo reći da je danas naša akademija svojevrsni rasadnik različitih muzičkih sastava. Je li tako? Da, upravo ste. Naša akademija može da se pohvali veoma velikim brojem talentovanih studenata koji su, kao što ste rekli, oformili ansamble. Među njima ću pomenuti kvintet Akordeus, koji je na nedavnom festivalu Baljišoj u Mokroj Gori osvojio je zlatnu matriošku, znači nagradu prvu u jako velikoj konkurenciji gdje je bilo dosta umjetnika mladih iz Rusije i Srbije. Zatim trio Eudijates također zaslužuje našu pažnju i mnogobrojni drugi ansambli koji se također prezentuju i na mnogobrojnim kulturnim manifestacijama u našem gradu, kao na mnogobrojnim takmičenjima i van zemlje. Gospođo Gazdić, vi ste se stručno usavršavali u inostranstvu, imali ste dosta nastupa u inostranstvu. Zanima me u kojoj mjeri se ogleda kvalitet naše nastave i izučavanje muzike kod nas. Možete da nam kažete nešto o tome? Pa kao što ste rekli, ja sam imala veliku sreću i zadovoljstvo da sam imala priliku da se školujem u inostranstvu i u svakom slučaju pokušavam da prenesem i našim studentima i to znanje i usmjerenja, jednostavno da istražuju, da se vole muziku, da se bave koncertnim izvođaštvom i da jednostavno u tom nekom svom izvođačkom putu i muzičkom putu urade i daju svoj maksimum. I velika nam je čast i zadovoljstvo, naša akademija je jako mlada, relativno 24 godine postojanja. Međutim, evo na odsjeku za harmoniku većina profesora naše se školovala u inostranstvu, tako da naši studenti na neki način imaju tu privilegiju da osjete u stvari kakav je taj svjetski i evropski standard studiranja i da jednostavno i rezultati naših studenta akademije pokazuju o tom visokom profesionalnom nivou, jer stručni kadar je izuzetno dobar, ne samo na odsjeku za harmoniku, nego na svim odsjecima, tako da vjerovatno pratite rezultate naše akademije i studenta i sve je to pokazatelj jednog velikog kvaliteta i mi nastojimo da ne kaskamo za standardima u svijetu, nego jednostavno da pariramo i da budemo im ravni.
Dejane, za razliku od saradnje sa profesoricom Danijelom, zapaženi ste u jednom hard rock metal bandu Starbridge, koji je nedavno izdao i drugi singl. Evo prilike da nam kažeš nešto više i o tom projektu. Pa ovako, pored projekta Dual Agrama sa profesoricom Danijelom, sa kojom naravno planiram još mnogo nastupa, bit će tu još mnogo lijepih kompozicija. Mi izvođači se trudimo da budemo nekako svestrani, to su sve isto moje kolege, stacionirani smo u Sarajevu, postojimo već neke 3 godine i prosto to je ekipa entuzijasta koji žele da se posvete autorskom radu, da vidimo šta možemo tu uraditi. Sada ide jako uspješno, prvi singl iz Potreborn je prošao jako lijepo, drugi singl skroz neka druga muzička priča i tema, tekstualno. Također, evo, već izašao je prije nekih mjesec dana. Jako dobro prolazi, u pripremi je studijski album i također neke pjesme na našem jeziku, ne samo na engleskom. I eto, trudimo se da budemo svestrani, muzički, izvođački i tako dalje, da napredujemo i to je to za sada. Evo prilike da nam kažeš nešto i o samom CD-u, a što nije rekla profesorica. Pa, što bi ti svakako voljela da kažeš? Što bih voljela da kažem? Pa, uvrštene su jako lijepe kompozicije, različite. Program koji je vrlo atraktivan, zanimljiv publici. Publika ima priliku da čuje možda neke kompozicije koje do sad nije imala priliku da čuje. Tu su neke od veoma poznatih kompozicija kao što su Zdravca iz Traviate, Libertango i tako dalje. Tako da ćemo u budućnosti predstaviti još dosta lijepih kompozicija i to je divna prilika za publiku, ja bih rekla više laičku, koja možda, evo opet ponavljam, nije imala priliku slušati takav program i obično komentari su jako lijepi, pozitivni, nekome je možda klasična muzika ili opersko pjevanje ili sviranje na harmonici klasično, možda sinonim za nešto što je možda malo ili dosadno, imaju animozitet i onda kada čuju iznenade se. Treba samo ljude malo animirati, da približimo klasičnoj muzici, drugim vrstama muzike, osim možda neke vrste muzike koja je danas glavna, koja vlada, i približiti ljude malo kvalitetu, da poslušaju nešto drugačije, što oplemenjuje u svakom slučaju. Evo, vaši neki planovi za dalje, planirate li možda neki spot da radite? Sa bendom Starbridge dalje, da, u svakom slučaju, ali o tom potom idemo korak po korak, očekuju nas u avgustu neki festivali, tako da ja sam pozitivna u svakom slučaju i za ovaj projekat Dual Agreement i za band Starbridge, tako da bit će lijepih dešavanja. Hvala vam na odvojenom vremenu i za gostovanje u ljetnim razgovorima. A mi, poštovani gledaoci, u nastavku ljetnih razgovora pogledat ćemo Dejanu Rock i Zanju, gdje gledamo spot za pjesmu Days of Fire.
the cries of war, waiting for dawn to end these days of fire. Seen and seen a nightmare. You cannot dream, world full of lies, rising in days of fire. Poštovani gledaoci, prije kraja današnje emisije želimo najaviti još 2 zanimljiva festivala u našem gradu i to 3. festival zanatskog piva Kištra koji će biti održan na sportskim terenima pored Elektrotehničkog fakulteta 5. avgusta i kada će posjetioci moći da probaju oko 30 različitih vrsta zanatskog piva. Drugi festival vezan je za planinu Trebević i riječ je o festivalu ekologije, sporta i muzike Trebević Ekofest. Ovaj festival biće održan od 25. do 27. avgusta na planini Trebević. Na brusu saopšteno je na konferenciji za novinare koja je održana 26. jula na ovoj planini. Više detalja saznajte u nastavku emisije. Ja vam mogu reći da je grad Istočno Sarajevo snažno podržava organizaciju ovog prvog festivala ovog tipa, ne samo na Trebeviću, nego mislim možda i na čitavom ovom području. Smatramo da, obzirom da grad Istočno Sarajevo u svojoj strategiji razvoja ima razvoj turizma kao jedni od najvažnijih privrednih grana, da je to naš zadatak da podržavamo ovakve manifestacije. Trebević je u velikoj ekspanziji, u velikom zamahu i ja ovom prilikom odajem poštovanje svim investitorima na području Trebevića i onim koji investiraju na području Istočnog Sarajeva u ovom dijelu Trebevića i onih koji investiraju na području Trebevića koji pripada gradu Sarajevu. Mi ovdje očigledno imamo zajednički interes kada je u pitanju ova planina i mi smo objedinjeni oko toga da je razvoj turizma veoma značajan za jedne i za druge. U tom smislu mislimo da je važno što smo danas ovdje prisutni kako gradonačelnik Sarajeva, tako i ja u ime Istočnog Sarajeva, ali je veoma važna i saradnja turističkih organizacija kako grada Istočnog Sarajeva, tako i kantonalne turističke organizacije. Sve nas je ovdje danas na neki način objedinilo udruženje. Ja s ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Željku i njegovom udruženju koji su na neki način imali i s jedne strane ideju, ali i snagu da organizujemo nešto što se zove Trebević Ekofest. Grad Sarajevo i Istočni grad Sarajevo su organizatori jednog od najznačajnijih sportskih događaja poslije Olimpijade 1984. godine. To je EOF 2019. To je Olimpijada za mlade. Ovo možemo nazvati svojevrsnom malom uvertirom u tako značajan događaj, tako značajnu manifestaciju, jer na ovaj način pokazujemo kako dva grada mogu dobro surađivati, posebno kada su u pitanju manifestacije ovog karaktera, znači i manifestacije za mlade i manifestacije za sport. Zaista nam svima želim puno uspjeha u ovoj manifestaciji jer ona je preduslov i najvjerovatnije događaj koji će pokazati da smo dobri partneri i da ćemo u budućnosti još više sarađivati. Ova lokacija ovdje na brusu je tradicionalno sarajevsko izletište, je idealna za jedan projekat festivala i mi smo ga kao takvog i zamislili i potrudit ćemo se da kulturnim alatkama, kroz koncerte, kroz neke druge kulturne sadržaje privučemo što veći broj ljudi, čak i oni kojih ne interesuje toliko zaštita životne sredine i održivi razvoj. Naš koncept je zagovaranja održivog razvoja, želimo da započnemo sa ovom planinom. Planina Trebević je centralna gradska planina u Sarajevu i
za razliku od velike većine gradova na svijetu, Sarajevo ima tu sreću da ima ovakvu planinu skoro pa u samom gradu. Za 15 minuta vi ste iz centra gradske vreve na 1200 metara nadmorske visine u vazdušnoj banji i to je jedno bogatstvo koje imamo, a koje treba iskoristiti i približiti ga građanima kako bi ga oni koristili kako u zdravstvene, tako i rekreativne i druge svrhe. Danas ovdje imamo situaciju da započnemo jedan projekat koji nadamo se će dovesti do potpunog čišćenja Trebevića. Mi ćemo zagovarati kompletno čišćenje Trebevića i kada to kažem mislim na čišćenje kako od zaostalih mina, tako i smeća i ostalih stvari koji se mogu pronaći na ovoj planini koja je pretrpila kao i čitava okolina burno razdoblje, ali evo vraća se, kako to gospoda i gradonačelnici kažu, vraća se starom sjaju i nadamo se da će biti još bolja i još ljepša za sve stanovnike u budućnosti. Mi ćemo razvijati sportove na otvorenom, to je jedan od ciljeva našeg udruženja i ovog festivala i ove godine ćemo prezentovati na samom festivalu dosta njih. Biće tu traila, biće noćni maraton, biće planinarski pohoda, studentski pohoda, imat ćemo alpinistički kamp, a ako vremenski prilike dozvole, biće i revijalno paragliding slijetanje, znači takmičenje u preciznom slijetanju. Kao veliki ljubitelj prirode, planinar i pilot paraglidera, ja moram reći da je Trebević jedinstvena planina gdje vi imate već postavljenu ozbiljnu infrastrukturu koja je malo zapuštena, ali uz malo truda i saradnje dva grada i saradnje svih aktera ovdje na Trebeviću, investitora i ostali koji se bave turizmom, mi se nadamo da će ova planina za par godina da sija jednim potpuno novim sjajem, da privlači veliki broj turista, ali prije svega građana Sarajeva i istočnog Sarajeva. Pa Trebević je definitivno jedna od najpozitivnijih priča koje se u zadnje vrijeme dešavaju u našem regionu. Sam razvoj Trebevića i napređenje infrastrukture i kompletne ponude na Trebeviću je zaista jedna od najpozitivnijih priča kada je u pitanju turizam. Jako puno može tome pridonijeti svaki festival i svaka nekakva aktivnost koja liči na ovu koju ćemo imati priliku u narednom periodu da vidimo. Turistička zajednica kantona Sarajevo naravno da će podržavati sve ovakve i slične projekte jer zaista ovo doprinosi ukupnoj turističkoj ponudi grada Sarajeva i na ovakav način možemo obogatiti tu ponudu, na ovakav način kroz ovakve kvalitetne sadržaje možemo našim gostima pružiti dodatnih nekakvih sadržaja i možemo im pružiti dodatne nekakve prilike za uživanje u našem gradu. Sretni smo što ovakav jedan upravo festival se dešava, ponavljam, na Trebeviću koji je zaista jedan od najvećih potencijala kada je u pitanju grad Sarajevo, odnosno kada je u pitanju cijeli kanton Sarajevo. U narednom periodu nadam se da će ovaj festival proizaći u jedan od prepoznatljivih festivala u našem regionu. Turistička organizacija Istočnog Sarajeva također jako smo zadovoljni održavanjem jednog ovakvog festivala. Naravno, zahvaljujemo se i organizatorima i gradonačelnicima što su ovo podržali. Ovo će biti sigurno svojevrstan i jedinstven događaj u gradu Istočno Sarajevo, s obzirom da mi nemamo jedan ovakav prepoznatljiv festival. Sigurno će doprinijeti razvoju turističkom i unapređenju i planine Trebević cijelog grada Istočno Sarajevo i mi zaista podržavamo ovu aktivnost. Sigurno da ćemo biti uključeni u sve što se tiče same organizacije ovog događaja. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sa vama smo ponovo za 7 dana, u isto vrijeme i na istom kanalu. Do gledanja.